Opel Ashka. Necha bo'ldasi? Haftasi. Benzin olsa. Benzin. Haftada 4000 so'm. Opel Ashka. Haftada 4000 so'm. 74 ming so'm ekan savdo bo'ladi deyapti. Haftada 4000. Salonlash mahkam bo'ladi so'nasiz. این زفیره با فیلم سودا شد. این سودا شد نه؟ 66 65 بزرگ سودا کرده بود اصلا نه. موپلا بسیار. کنی مرحمت کن تو افیر به یک تا آدم افیر یک تا لایک کن مونتون افیر به بعد پیش کن عزیز ماشین بازار خوجان منه پرما افیر سلام و علیکم السلام من این طرف ماشین سودا شده است. کچست خیلی کچست نوشتم چی کچست خیلی کچست. این ماشین سودا. کدام ماشین سودا داد؟ این ماشین سودا زفیره 65000 سوم سودا دارن 65 ming so'm savdo qilyapti zafira duduson aziz 65000 so'm 65 ming so'mga so'rayapti gap yo'q kachisi qanday yozinchi kachisi 65 ming so'mga savdo qilyapti zafirani rahmat nimaga bu kanalga hech kim kam kiryapti odam shunga sekin yuryapman sal odam yig'ilsa qani videorolikka поделиться kuntum поделиться sekin Opel Astra 1.6 motor mana narxi ham bo'lmasini narxi nafahmidim sechka shampul bo'ladi sechka shampul tag'oy 65 solashan solash 65000 so'm sechka mana 65 ming so'm 95-yil ekan sechka объем 65000 so'm mexanika bilan so'zlaymiz salon latdagi خیلی ماشین نوار گیرم که نویستم چه با از یک ویدیو کانال اگه فیره поделиться کنم главный کانال که поделиться کنم با چوده آدم کم ده اینجا یعنی 11 تا آدم شدن دوباره میخواد اکران بزنید تا لایک شود подписчик کن عزیز 11 تا آدم بودن بیت اکران گوشتن لایک بولاد دوستlar 11 آدم دوباره اکران بزنید تا لایک میشه подписчик کن عزیز این کانال مایده ما دوستان عزیز همون دستگیری کردم
استراتژی خیزبک سودا شده دوستان عزیز 63000 سوم بازار سودا دارن 63000 سوم سودا قیلت 2006 سالش دوستان عزیز بنزین بود گاز بنزین بفرم 1.6 موتور ریالی نرخ 63000 سوم سودا شده است نه 63000 لکسوس 450 بارم bilmadim akajon bormi yo'qmi ko'rganim yo'q olaman o'zim ham bilmayman bormi yo'qmi efir chasbida olsam jak nevistonchi качество chiqaylik качество Manina? Manina? Ha. Kadın savdo şunu dedim. Чёрта odam. Дубор экрама зентончи чего и важно что? Odam надаром дос инжа. Качество чихел навистончи качество. Я бада забеч тугиш печки надаром дос. Ну шуни як глава бар кем тона. Качество Ya bu Vavilon çok da neydi padvadit Vavilon. O TS'yle koşkunum ki ATS. TS çıkıyor boşa TS. TS'yle internet aç naz boşaltmıyor ki ince. Tak. Kan jag naviston çakun kasta çıkıyor. Anamın momdaki mikrofon.